Hii ni mouvement iko sai hapa ku Grande Barriere entre frontiere. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe agubwa neza akaba afite ubuzima bwiza kandi yishimye, nta kindi mugurira ikinyobwa cyiza cyane Sana Juice. Sana Juice zirimo amoko atandukanye, hari orange, mango ndetse na apple. Izi zose kandi zuje intungamubiri ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo ubuzima bwe bumere neza cyane. Umubyeyi kandi wohereje umwana ku ishuri ntiwibagirwe kumupfunyikira Sana Juice yo mu gakombe, iramufasha kwiga neza kandi umusaruro we w'amanota bituma wikuba inshuro zirenga 20 zose. Mubyeyi, nimba ufite abashyitsi mu rugo, ibirori bitandukanye, ubukwe, inama, isabukuru n'ibindi byose, akiriza abakugannye bose. Sana Juice urayisanga kuri boutique zikwegereye, supermarket ndetse no mu maduka ajya atandukanye. Sana Juice ibiceri 200 gusa, ntubirenze. Sana Juice, wow. Reka nizere ko mumeze neza abakunzi b'urugendo online TV abari mu bice bitandukanye. Reka nizere ko turi kumwe muri runo rugendo. We wamaze gukora subscribe, Imana iguhe umugisha cyane. Nawe nimba udukurikiye ibihe bitameze neza cyane, reka twizere ko ejo bizaba bimeze neza cyane, hamwe no kwizera Imana. Ni Sam Gakire, Jerry ari ku buhanga bw'amajwi n'amashusho, ariko none ntabwo ndi jyenyine, n'ubundi kuri mikoro ya kabiri hari ndi kumwe n'umuhungu wanjye Keri. Keri, umeze ute? Meze neza Sam. Umeze neza cyane. Uyu munsi rero turi mu rugendo, kandi nkubwira ngo nimba turi kumwe mu rugendo, hari Gift Restaurant. Ni restaurant nziza cyane iri mu mujyi, muri mu nyubako ya Kigali City Tower, ku ruhande rurebana na station itagikora hejuru ya Techno. Ubwo uragerayo rero, bafite amafunguro ameze neza cyane. Ushaka kwakorera anniversaire, ushaka kujya bafite promotion za pizza, bafite cocktail imeze neza cyane. Hari n'ibinyobwa kandi bisembuye n'ibidasembuye byose washaka kubibona. Ikindi kandi hari imyidagaduro, hari karaoke kwa kane, hakaba hari na live band imeze neza cyane. Ubundi muri weekend nabwo tukaba turi kumwe n'umuhanzi. Ubwo niko gahunda bimeze y'imyidagaduro muri Gift Restaurant. Ni mu nyubako ya Kigali City Tower. Dukomeza urugendo, hari inkuru ziri gucicikana rero, nizo tugeze ngo tuganireho, nyuma yuko hari amashusho yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imyigararambyo y'Abanyekongo, aho bari kwamagana u Rwanda barushinja gutera inkunga umutwe wa M23. Iyo myigararambyo rero yahereye mu masaha ya kare, abantu babibonye, video zagiye zicicikana. Nyuma yayo rero hari indi nkuru tuje kubagezaho, hari ibikorwa byagaragaye n'ubundi mu masaha y'umugoroba, bijyanye no kusahura cyangwa se gushaka guhohotera Abanyarwanda bakorera service cyangwa se bakorera ubucuruzi. Hari abigayo, hari n'abandi batembererayo mu mujyi wa Goma, bahohotewe. Keri, mu nkuru dukesha igihe, aho haravuga ko byagenze ute? Haravuga ko amaduka y'Abanyarwanda bacururiza hariya Igoma muri RDC yigabijwe n'abigararambya kuri uyu wa gatatu, barayasahura. Gusa hari abakomwe mu nkokora n'inzego z'umutekano zarashe amasasu menshi zibabuza guca ingufuri. Abantu barimo babyumva ukuntu imyigararambyo n'ubundi, nyuma yuko tubonye ari amavideo, n'ubundi hari ndi mashusho yagiye agaragara y'insoresore byitwa ko ngo zari zishyuwe, insoresore z'ibirara zirara ku maduka y'Abanyarwanda. Gusa nanone polisi yaho yabatesheje, ntago byagenze neza ku gihe. Barakomeza kutubwira ngo iki? Baratubwira ngo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku mupaka w'u Rwanda RDC Igoma habereye imyigararambyo ikomeye y'Abanyekongo bamagana u Rwanda barushinza gufasha umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cy'igihugu cyabo cya FARDC
uretse amashusho yagaragaye abigaragambya bari ku mupaka hari n'andi yasohotse barimo kumanura ibyapa biri ku maduka y'Abanyarwanda ndetse n'ibyamamaza sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bw'indege ariyo Rwanda ya murabyumva rero iyi myigararambyo nubwo bigaragaye ko kuri uyu munsi haribwo yatutumbye cyane ubona ko bifashe indi ntera n'ubundi mu minsi yashize hari muzi ko n'ubundi ntago byari bimeze neza cyane aho ingabo z'u Rwanda ndetse zagiye zisohora n'amatangazo agiye atandukanye yo kwiyama zivuga ati barimo batwenderanyaho ntago ari ubwa mbere rero u Rwanda n'ubundi rwari rushinjwe gutera inkunga uriya mutwe wa M23 urwanya igisirikare cya FARDC ntago ari ubwa mbere n'ubundi abanyekongo bari ariko kuri iyi nshuro n'ubundi urabona ko bifashe indi ntera kuko bigeze aho noneho bijya ku myigararambyo mu gihe barakomeza batubwira ko byagenze ute barakomeza batubwira ngo kandi hari ayandi yerekanye insoresore zigaragambya ziruka zitanguranwa kujya ku maduka y'Abanyarwanda igoma ngo zisahure ibicuruzwa. Iyi ni inkuru rero itugezeho nonaha ni inkuru dukesha ikinyamakuru bita Igihe hari kandi n'ababasha kuba bagezeyo cyangwa se n'abari hariya n'ubundi ubwo umunyamakuru w'Igihe n'ubundi yavuze ko nawe ari guhabwa amakuru ameze gute n'abantu bari hariya igoma yatubwiye ko ububiko bw'ibicuruzwa bya Sandra Shyaka umucuruzi ukomeye mu karere ka Rubavu ariko ufite ibikorwa mu mujyi wa Goma byasahuwe n'abigaragambya. Ni umucuruzi rero n'ubundi ufite ibikorwa asanzwe akorera n'umucuruzi uzwi afite business ikomeye igomba biravuga ko n'ubundi iyo business ye yaba yabashe kwinjirwa kuko n'ubundi ko n'ubundi biravuga ko atari ubwa mbere n'ubundi ashatswe guhemukirwa n'abakongomani. Inkuru dukesha Igihe ivuga ko uyu mucuruzi kandi tariki 12 Gicurasi 2021 yashimuswe n'abantu batazwi ahitwa Kimoka mu birometero 30 avuye Goma ubwo yari mu muhanda uva Isake ugana Kinshasa muri Masisi bamurekura umuryango utanze akayabo. Nuko bimeze ngira ngo muri no kubibona mu mashusho hari gutambuka amashusho n'ubundi nayafashwe nyuma yiramyigararambyo hari nayafashwe ikiragihe n'ubundi bivuga ko ibikorwa bikomeje byo kubwira Abanyarwanda bari hariya amagambo y'urwango amagambo akomeretsa kushaka kubagirira nabi gushaka kubahohotera n'ibindi bimeze gute no kuvuga ngo umunyamakuru uri Goma yabwiye Igihe ko izo nsoresore ziganjemo ibirara byishyuwe ngo byigaragambye ari nabyo byasahuye amaduka y'Abanyarwanda nubwo hari ibyateshejwe. Hari ibyateshejwe ni inkuru rero iri ku kinyamakuru bita Igihe ariko ni inkuru itugezeho nonaha ubwo natwe n'ubundi tukiri gushaka uburyo tubakurikiranira aya makuru n'ubundi y'ibikorwa bikomeje sibyo ko inzego z'umutekano ziri ku ruhande rw'u Rwanda polisi ihagaze neza ku mupaka ndetse no ku ruhande rwa Kongo murumva ko inkuru dukesha Igihe ivuga ko polisi yawe iri kugerageza gutesha abantu bari gufungura amaduka y'Abanyarwanda bashaka kwiraramo ngo bayasahure. Atabigaragambya harimo n'ibirara byagerageje kwica ingufuri ku maduka y'Abanyarwanda amangazini acururizwamo amatelefone ariko polisi yabatesheje batarabigeraho icyo bashoboye ni uguca ibyapa byari ku maduka byamamaza. Ibyo byapa bagiye baca byamamaza sosiyete z'Abanyarwanda cyangwa zo mu Rwanda. Akomeza avuga ko aba bashatse gusahura Abanyarwanda hari abafatwa bakicazwa ahantu bakaganirizwa ubundi bakabarekura. Kuri uyu wa kabiri hari abanyekongo bashatse guhohotera abanyeshuri b'Abanyarwanda ariko polisi irabafata irabajyana barekuwe ku mugoroba.
abashakaga kubahohotera hari ibikorwa bakoraga bimeze gute? Ni ukuvuga ngo icyo bashakaga cyangwa se habayeho kwibasira no guhohotera Abanyarwanda babwirwa amagambo y'urwango bikomeje kwiyongera cyane muri RDC. Ibi bikorwa ahanini ni insoresore z'ibirara ziba zishaka kugabanya ibyabo. Murabyumva rero ni ibikorwa n'ubundi byiyongereye kuri video mwiriwe mubona zicicikana batera amabuye mu Rwanda, ariko nanone polisi yacu ibabuza kwinjira kuko bari bafite gahunda yo kwinjira n'ubundi, ariko ntabwo abigararambije bagumye hakurya. Ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se zigiye hari bamwe mu banyapolitike n'abandi bavuga ari kijyana bakomeje kwenyegeza urwango ku Banyarwanda no gushyigikira izo soresore ziri gusahura cyangwa se zirimo ziratwara ibicuruzwa by'Abanyarwanda muri rusange. Nuko bimeze rero ni Samugakire ndi kumwe na Jerry n'ubundi kuri kamera zacu, ndetse na Kelly ari kuri mikoro ya kabiri. Turi kubakurikiranira iby'iyi nkuru. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru bita Igihe, bikavuga ko polisi y'u Rwanda yabyitwaye mute. Uko biri kugaragara se cyangwa se amakuru none aha tukiri gukomeza kuba twakesha Igihe, imyigaragambyo kandi yatumye urujya n'uruza rw'abantu bajya igoma bavuye mu Rwanda ruhagarara, kuko benshi batinye kuba bagirirwa nabi mu gihe haba hambutse umupaka, ndetse bikagaragaza ko n'abantu cyangwa se abigaragambya bageze naho bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ariko polisi y'u Rwanda ibabuza kwinjira, gusa irabareka bakomeza kwigaragambiriza hakurya muri Kongo, kuko ntibari bashaka ko bashobora kuba bagera ku butaka bw'u Rwanda. Nuko bimeze rero, turacyari n'ubundi kubakurikiranira iby'iyi nkuru, dore ko nyuma y'uko video mwabonye nyine yabigararambyaga bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda bagahagarikwa na polisi y'u Rwanda, nyuma yayo n'ubundi tubabwiye ko hari amashusho n'ubundi amwe atagaragaye y'insoresore zashatse kwirara ku bikorwa by'Abanyarwanda zishaka kubisahura, ndetse hari n'abandi bagerageje guhohotera abanyeshuri, ariko nanone polisi yabo ikagenda ibakoma mu nkokora. Reka dushimire mwese mwadutije amatwi yanyu, mwese muduha ibitekerezo, mwese mukunda Urugendo Online TV. Yari Samugakire ndetse na Kelly, Jerry nawe ari ku buhanga bw'amajwi ndetse nama. mwatubujije kandi natwe ngo tubasubize. Hano nta mabuye tugira, hano nta mabuye. Uri kureba ukuntu badusuzuguye koko.